O couple ni fik no kaham ke naidi. Hai ke wansuk dije. O selarok besek laki. Fia. O beri besek laki. Amo hai feelings rok tangi ane aro ke keri. Angke tangi single kemang matong. Ani life oke kebo special tangi faya. Amo hai rok hinai. Nung bezode amo hai ke waisafano feel khai kain ke. O video nini bagay no. O video a bororoni bagay no. Je bororoni relationship status always no single. Fia jefa reasons ni bagay fano te waisabo single ngi thangjak. First of all, single mani mane amoya je nung je jaga wano komjor tongo. Fia ni naro mungsasuk komi tongo. Abagi bororok no hamjagya. Single means aboya je nung incomplete. Fia nung half. Single mani reasons ke simply amosi je nung saisung no kaham. Saisung ngi tongui bo nung complete. Te nung kebo borok no samang nangya. Single mani kuno hamya kogya. Abagi single mani bagay amo haita wansok dije nung incomplete. Te kebo no logeo man kainke nung complete ngi thangnai rok hinai. Tinang norok joto single chela te bri rok no sanani musungu je. Nini bukhano asuk klaita khlaidi. In fact bono lock siklai tongdi. Te control siklai tongdi. Ang bo bujiwo jenono kebo compliment khai kainke. Kaham te kiti kok sakainke. Apro nungbu bono kaham feel khlayo. Te hamjagi thango. But nini bukhano asuk bo klaita khlai dije. Kiti kok thairok bai. Hamjak mao kelegi thangnai jatke. Tangi hinke jepro amo hayungo. Apro nung wansogya keno. Bujia keno. A borok ni aro emotionally attached ngai thango. Bono trust khai paiwo. Te jepro a borok no yakar kalang thango. Apro nini bukha bai thango. Nung heart feelingo. Te apro ke nung hamjakma fair relationship rok no believe khai me ngai thango. Duniawa amo hai kabangma process tongu je. Nini body no protect khlai mano. But nini bukha no ke protect khlai nani asuk buklaya. Abagi nini bukha no protect khai ne hinke. Buino kom sakno se kabang focus khlai na nangnai. In fact jodi nung single hinke amonu best time. Je nung nini sakni por invest khai nani. Nini sok no kaplang khai nani. Nini hobbies ni bagai time tiklai nani. Nini musukma ni manai rok no sanani. Nini musukma jagawo thangnani. Je boro rok relationship tongo fia married khaijak. Borok sakni loge bini partner ni sajakma. Te sajagya rok no bo maintains ma khlaiwo. But nungle single si nung je musukti no khlai mano. Nini sago kebo ni responsibility bukerei. Being single is a gift. You need to realize je bororo asai pro saisung keno asaiwo. Te nung o sungsaro only committed nani bagi faya. Nung kaisa reasons ni bagi je faiwo. Sak ni life ni purpose no kaplang khaina ni bagi. Sak ni sinimung no snamna ni bagi. Aboni bagi sak ni aro si sekang invest khlai di. Sekang sak no si time energy redi. Je nung kebo no rona musuk marok no. Jepro nung sak ni por samang khainai. Sak ni por khusing nai. Sak ni qualities. Sak ni achievement by khusi ingnai. Apro nung bini aro khusi ni bagi naitu gela. Bini nugui jealous te insecure ro feel khlai gela. Nung sak ni aro si complete te confidence feel khlai nai. So nini value no bujiti. Teo jorano sak ni dreams te passion ni bagai kam khainani fanangti. Je bai nini best version nokor faina teike. Jepro nung abo hayengnai apro boisino no notice ma khlainai. Apro kani naro kabang ma option fainai. Te nini relationship status rokbo nini so singnai. You single or not? Comment khlai sadi nini moteke single ni te butta motamo purpose tong. Hamai dolok no aneo video no paithak jora nai tomo bagai. Norok salbum no kok borok motivational video nai ni musukangke. Anis channel no subscribe khai di. Ang norok ni lakmano sulaina bagai salbum no site oi tongo. Norok no belai no hambai.